Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. 1907 елда, яйгы каникул вакытында, буласак мәшһүр фольклорчы сәсән әлегә шәкерт Мөхәммәтша Буранғоловтың хәзерге Баймак районы Идрис авылында Габит сәсәндән язып алган материаллары менән танышкас, Ризаетдин Фәхретдинов һинең нисәмә еллар буе мәдрәсәләрдә укып йөрүеңә караганда сәсән менән бер азна аралашуың файдалырак булган. Башкорттың тарихын ошондай кешеләр хаклаясак дип әйткәне билдәле. 19-сы буаттың икенче яртыһы, 20-сы буаттың башында хәзерге Баймак районы ерлегендә яшәгән һәм иҗат иткән Габит, Хәмит, Биргали, Сәсән курайчыларының эстафетаһын 20-сы буатта дәвам иткән Абдрахим Исқужин, Хамид Әхмәтов, Галиәстән Шәмсетдинов, Гата Сөләйманов, Рахматулла Бүлеканов кеүек мәшһүр халык музыкантлары араһында Кәрим Мөхәммәдия улы Дияровтың лайыклы үз урыны бар. Баймак районының Басай авылында Кәрим Дияровтың бер туган кустыһы, мәгариф ветераны Якуб Дияров яшәй. Һәзер атагыз Мөхәммәдия. Мөхәммәдияның атаһы? Мөхәммәдияр. Менә шуннан килә һәзер фамилия бит. Әйе. Һәзер тулы фамилия Мөхәммәдияров. Әйе. Мөхәммәдиярның атаһы? Мөхәммәдиярның атаһы Муса. Мусаның атаһы Аманғол. Аманғолдың атаһы? Аманғолдың атаһы Айтқол, ул Мейреке. Муллақай авылына. Күренекле башкорт тарихчысы Әнвәр Әсфәндияровтың Башкортстан авылдары тарихы дип аталган фәнни белешмәһеннән күренүенсә, хәзерге Баймак районының Басай авылына 1812 елда хәзерге Баймак районының Муллакай авылыннан күсеп килгән 15 гаилә нигез һала. Бұл гаиләләр арасында старшина ярдәмчесе Басай Исмәгыйлевтың гаиләһе була. Авыл Басай Исмәгыйлевтың исемен йөртә. Ошо авылда 1910 елдың 15 январында мәшһүр курайчы сәсән фольклорчы Кәрим Мөхәммәдия улы Дияров дөньяга килә. Басай авылына Муллакай авылыннан күсеп килгән 15 гаилә нигез һалган дип әйттек. Шуны һала мәгълүм. Муллакай авылының үзенә хәзерге Баймак районының Идрис авылы кешеләре нигез һала. Идрис авылында мәшһүр бөек сәсән курайчы Габит Аргынбаев дөньяга килгән. Мөхәммәтша Буранғолов үзе, әгәр дә Габит Аргынбаев безнең көндәргә килеп итмәһә, башкорт фольклорының 90% уның менән ергә күмелер дип әйткәне мәгълүм. Уйлап карагыз. Идрис, Муллакай, Басай. Идристә Габит сәсән. Басайда сәсән курайчы Кәрим Дияров. Кан бәйләнешләре дә бар, рухи бәйләнешләр дә бар. Кәрим агай 7-8 яшьләрендә үк көтү көтә, харык көтүе. Ошо нейдин Зариф карт дигән байдың көтүен көтә. 1919 елдар булса кирәк, ул көтү йөргәндә ошо Басай авылында мәктәп ачыла. Кәрим агай көтүне ташлап, мәктәп асылгас, Шәмгәр агай тарафынан асылган мәктәпкә кайта. 19 ел Баймактан Полинов отрядысыга авыл хайын кешеләрне электреп, Шәмгәр агай аныла электреп алып китәләр. Һәм ошо мына Камышты буена, мына ошонан 1 километрда түгел Камышты ханлыгы башлана. Шул тапкырда Шәмгәр агай буларның уен беләй хиденә инде. Хиденәлә Полиновка миңа тәмәке тарткан вакытта миңа да бирәле дип тыкандырды. Шуннан Полинов шуга вакыт тыкандырган вакытта дегенең кылышын тартып ала. Ла сразу Полиновка саба. Теге мылтыгын тотып өлгерә. Ошо вакытта кылы сынып китә. Шәмгәр агайды үлтереп, тиеп алып китәләр. Кыры дигән җирдә күчедән 1-2 километр тирәһе булыр, километр ярым. Шунда апарып буган халыкты без шунда кыралар. Шәмгәр агай һәлак бугаш, Аманғолов Мазһар агай дәвам иттерә. Мазһар агайдың улында укытуда 24 елга тиктем микән, аның дөрес әйтә алмыйм.
укый һәм ошо башлангыч мәктәпте беткәндән һуң Темәш мәктәбенә ШКМга укырга китә. Ошоны битеп кайткандан һуң Темәште ул укытуга сыга. Тәүдә төркмәндә укыта. Төркмәндә укыткандан һуң ул как-то әдерлек дие беләмме, или былай барып кайтамы, Уфага тагын барып кайткан була ул. Белемде камиллаштыру курсларында була инде. Әйе, шунда була ла. Шуннан Исән мәктәбендә укыта. Исән мәктәбендә укыткандан һуң анда ул баягы Сөләйманов, Гата Сөләйманов белән шитоват булып эшләй, ул төркмән авылы бит инде. Шуны белән икәһе берлектә халык арасында агаша эшләре, курай, концерт, нәйләре белән сыгалар. Агай, шуннан һуң ошо вакытта ук халык белән ул бик нык аралашусан була. Кайда борынгы көйләрне яхшы белгән курайчылар белән аралашып, ул борынгы көйләрнең тарихтарын өйрәнеп һәм көйләрен өйрәнеп, яшь кенә көйе ул курайда үзенең талантын арттыра бара. Эргә-тирәләге авылларга күз халайык. Исәнбәт авылына нигез салган Исәнбәт Сурашев 1755 елдагы башкорт ихтилалын башлап ебәргән шәхестәрнең берсе Сураш Мәргәннең улы икәнлеге мәгълүм. Исәнбәттең улы Байбул, Кәрим агай һөйләр ине. Байбулның тукымы Сөнгат Байбулов 300 хикәм көй белде һәм тарихтарын һөйләй торган итеп, хокланып телгә ала торган. Эргәләге Күсе авылы, Ирәндек буйларындагы ямьле авылларның берсе Күсе авылы. Сәсәндәре, курайчылары белән дан тоткан авыл. Биргәле Сәсән, Биргәленең укучысы Хәмит курайчы. Кәрим Дияров, Хәмит агай һәм курайда уйнаган кешене күрмәнем, белмәем. Бу хәтле курайчы булыр микән дип һөйләй торган. Өфөгә укырга китә. Нидән Исәндән Педагогия институтына, педагогия укырга бара. Хезмәт факультетына. Газиз Әл-Мөхәммәтовтар белән катнашып, ундагы күренекле кешеләр белән катнашып, һаман үзенең осталыгын арттыра бара. 37 ел Өфөннән укуды бетеп кайткандан һуң Автороведкул мәктәбенә тура директор 7 еллык мәктәптең директоры итеп билдәләнә. Шуннан һуң ул Башайдан буган семьяны күчереп алып китә. Атайыгыз юк инеме? Атай 1936 елда вафат булып калган. Төмәстә крестьян яшьләре мәктәбендә укыган елларында Кәрим Дияров авылның аккалы, шөһрәтле курайчы, тарихты белүче Әбүбәкер Хөсәйнов хәзрәттән халык сәнгате хабактары ала. Кәрим Дияров шулай ук ошо авылда туып үскән мәшһүр яраучы Абдрахим Искужиндан Кәкүкәй йырын һәм уның тарихын өйрәндем дип һөйләй торган. Алып бирһәнә Yar
Оренбургқа келдерілер оқытушылар. Шына екінші еліне училище Темеске көшті. Шында оқыным 2 ел. Шына қайтып, екінші өткілді оқыта башладым. Дияр Кәрім Мұхаммедия олы шынымен тұрмыш құрып жібердік. Һәр сентябрьдә келегез, октябрьдә той. Бек кызу тотканыгыз түгел. Шу электен таныш ине ол. Онда зәкияләр тұрды, Құтлығы жина. Шулар алып қайтып, қонақ ете тұрғайын ол мені. Шында ултыра тұрған кия уларда, бұларда құрай тартып, ерлашып ултыра тұрғайын. Шунан таныш ине. Büyük Vatan Hoğuşu başlanıp gitti. 42 yılın yayında Kerim Ağay'da hoğuş kalılar bitindi. Her olu sinnemden durup kalahız. Şol ayttık. Ortak şerta bu kayın bulmağanlar? Yok, kartuf sese тұрғайын. Bir hıyır menen тұрып қалғайық, 2 hıyır еттім, 3 hıyır еттім. Шунда мен несіктір шул хәтлім семьяны қахыраным. Ағай шулай тұрып 42 ел кетті. Һәм 45 ел декабрь айларында айттым екен, мен ол вақытта Темеште педагогиканың 1-ші курсында оқып жүргенім. Kerim Ağay neyde okutusu buldu? Оны бик яраттылар инде, әйбәт оқытты. Неген ішінде жақшы алып барды ол. Нелері институтқа кірген оқушылары келіп рәхмәт айтып кете тұрғайны. 8 класста бүткенсе, ол біздің класс етекшісі болды енді. Шынын біздің мектеп ол вақытта 8 еллық айны. Біздің класста 22 ме оқусы болдық, бик көп кенә болдық балалар ол вақытқа. Шолар көбі біз педучилищеге һәм сельхоз техникумға шунда бардық енді Сибайға. Һәм ошы класстан біз 13 оқусы оқырға еніп кеттік. Бұл 60%. Экзаменға барған вақытта Сәхиб Әлі шырайынды. Хетті кем оқытты, математиканан кем оқытты деп қанып параны. Сибай педагоги училищеде. Шонда мен бек ғорурландым енді атайымдың шондай оқытуына. Егейін бізде обязательно ішке ұша. Біз ағай менен Ленсағай өкіліс қаршымында түгел әр Уфала. Бізге 5 машина ұттын бұсырға, 5 сабырға. Қол басқа әмінен? Қол басқа әмінен, шуны яры зәрек. Оны қайда тәге хәуінер, аша кеш қалға хәуініп, югіріп кіні бару енен, шунан онан қалға мал қарайың бетінде. Егіз бала болдық. Әр біріміздің өзіміздің бейеу күйі болды. Мына Ленираның күйі, мына Әлмираның күйі, мына Ленстің күйі, Динардың күйі деп, әр біріміздің өзіміздің бейеу күйі болды. Ошын айтып, түп күйге еніп ұлтырабыз да, ұлтырып алала, атай ұлтырғасқа әр бірімізді түшіріп бейетті тұрғайны. Бейетті башлайда, теге төшіп, өзі дәртләніп кетіп, төшіп кетіп, мына ошлайтын қырат деп көрәті тұрғайны әзге ебет, ошлайтын қырап бейге деп көрәті тұрғайны. Өзі көрәшісі болған екен, біздер ашыл бір ай физик неймені шүғылләнін деп екен, мен қәтірімді бәлеке сағында мені гимнастикаға үйретті тұрғайны. Қолыны шатып қояла, мені бөгілерге қоша тұрғайны, үйрелерге қоша тұрғайны, акробатқа болдым. Мына хеңілімді акробатқа болды, ikimiz de akrobatқа болды. Sport мен шағыланды. 1932 yılda Свердловский қалағында РСФСР халықтарының спартакиада өткерді. Сонда milli күреш бойынша Башқұртстанның командасында данлыклы батыр Халил Әминов һәм Кәрим Дияров була. Үлкендерге сөйлеген ишіткені бар енді, шунда барғандағы деп. Қазақ нелері келген, ердері тек келіп тұрып, киіміздер, мұналай ұлтыралар енді тек. Белдерін болғандар, зор немінен білғауын енді. Жер тұрна бұлтыралар тек. Санер білен неткен деген маға кейнеміз. Санерлап отыртқанда жер тұрна бұлтыра. Жер тұрна бұлтыра. Шондай. Шул секілем ажар, қорқытып ұлтыралар енді. Қазақ дегендерін мында еткәшіріп өтейік, 32 yılda Қазақ республикаға әлі РСФСР-ға енген. Соға алар РСФСР спартакиадасында қатнашқан. Күреше башлағайнық дегенен дей, бірді алымы жоқ дей. Дип еңерде ней, құрымай дей. Мұқтыл жоқ. Ырғыталай береді дегілер менен деп, енді көліп сөйлешетір, сөйлей тұрғайын.
Hatta garlandık, ipteşler erleydi, biseler erleydi. Neydi, ola hayırdı, birüdün aşağı ettin, şunun kuyunca yengeli bulduran diye aytıp degen erleyder, yüzünden araptı. Biseler nap kirgenler indi. Biselerle gelgendir endi. Küs aşağıdan bulmayдар indi muhayımda. Ул физик көстің үсеуінде нейде йығынты хағандар. Ишік алдында 2 бұтлық ер ята тұрғайны, әр уақыт. Әйе. Шунан Вәли ағай, Кәрім ағайдар шуны маған айтып, прямо йығып тұтмай құлға. Туп тұра тұтып, әлленсе мәртебе вәжім яғай тұрғайнылар. Шунан тұраларды мұнай бір түрді бейік кіне қапқаша ырыты бәрі тұрғайнылар. Баймак районында булганмы, республика кимелиндеме, курайсыларды ыштырып йөрүнө. Әйе. Мына Башкортстандын 50 йыллыгына 50 курайсыны хайлап алдылар. Үйрөтүп. Кәрим ага айтып, ихтирам етип, аны тыңлап йөрүнө беш. Шулай айтты. Неге Ленинградқа бардылар. Ленинградқа бардылар бит инде. Әйе. Шулай. Бында ауылдала күп ней алып барды ул, эше алып бардым. 67-нче, 69-нчы йылдарда армияда хезмәт иттем. Мәскәү астында, Подмосковье булайны. Шунда как раз бер вакыт безнең башкортларның ансамбль күрәтләр. Шуның арасында Атай бар. Улар как раз Ленинградта булганнар икән. Бөтә солдаттарга әйтәм, минем Атай, булар аптырап киттеләр. Мин шул тиктеп шунда горурландым. Бөтә солдаттар миңа карай, ише мин ярты гына служиттем. Шул миңа бик тәэсирле булып калды. 76 йылдан 10 ел буе безнең хаталышкан хаттар, миңа язган хаттары бында. Башкорт халык иҗаты китаптары сага башлагайны, бер китапта ибарәт алган язар китабы. Мин почта аша ибәргәйнем. Менә шул китабыгызны алдым, рәхмәт, бик шатмын дигән. Зур рәхмәт. Түземлек менән карап сыктым да башкорт халык иҗаты китабын, күңелемдә үзенә әллә ни ылыктырманы дигән. Китаптың тышлыгының эске битендәге башкорт курайсы хын-хын шүрәлегә охшап тора дигән. Курсакка охшаган ак тирмә һәм уның янында түшенә тиклем ялангач уңашлы кыз һис күңелгә ятмый. Менә нихәтле Кәрим агайның күрәдәлек итеп, бәлки бүгенге көндә күреп ниттем икән, яндым икән, бүген бит кызганычка каршы сәхнәнән биле асык кызлар безнең башкорт халык кызларын йырлап торалар. Шул хатында нимә дигән? Курай башкорт халкының тарихи музыка коралы булуын бер сакта онытмагыз. Уны үстерергә кирәк. Курайсы булу яхшы. Хәзерге заман укытучысы ла, врачы ла, инженеры ла, галимы ла курайсы булган. Кәрим Дияров 35 елдан ашу гомерен Баймак районының Нигъмәт авылында яшәне. Нигъмәт зияратында ерләнгән. Бүген Кәрим агайның йортында улы Урал гаиләһе менән яшәй. Кәрим Дияровтың Сал Уралдың моңдары исемле китабы сыгуы ла этәргес булгандыр. 1989 елда Нигъмәттә беренче тапкыр Кәрим Курайсы призына Курайсылар бәйге үткәрелә. Был бәйге тагы 1993 елларда Нигъмәттә, 2002 елда Баймакта үткәрелә. Мен Курайды бик яшьтәнек дип әйткән ярай. Дөресрән әйткәндә 1909 20 еллардан бeri халык көйгә башланым. Мин аны өйрәнгән бер көйемдә кагызга яза бардым, йырларын, тарихын яхшылап өйрәнеп биткәч, шуның янын эшләй торган идем. Көйде сразу гына отып алып булмай. Берәр мәҗлес барха, байларда яйкына сабыйны мин анда көтүктәйдем, арык. Тирмәнең яңа улына карамакта мен тишеп ала торган. Курайсының бармагын басуына, авызына карап көйдәргә өйрәнә торган идем. Анда бик тиз була. Шулай итеп мин хәтсез көйдәр өйрәнеп алдым. Шуннан яда барам дәфтәре арык булып бара. Хуңгы елларда менә гомер юлдашым белән бергә яши башлагач, без аны икәүләп эшләй башладык. Гомер юлдашым Фәрзәнә миңа бик күп ярдәм итте. Мин әйтеп торам, ул яда. Яки булмаһа, мин Курайда уйнайм, ул йырлай. Шулай барып, көйдәрне бит башкорт халкын ныгыттык үзебезгә. Халык алды уйный башлады мин. Шуннан һәм хуңгы елларда магнитофон лентасы сыгарыла башлады. Без уйлаштык. Көйдәрдә магнитофон лентаны ялтыра кирәк тә, буны
ұзақ жылдар бойы саклау өчен калдырайык язып. Киләһе буын кешеләр маған өйрәнерләр. Шулай иттереп без бик күп көйләр өйрәнеп һәм лентага яздык. Ана ленталар минем көйләр. Улар бетәһе 300-гә якын көйләр бар. Әлбәттә әз генә әле. Шул истән 720 көйде Башкортстан тарих тел әдәбият институтына тапшырдым. Унда тарихлар бар, йырлары бар һәм лентага көйләр язылган. Аны күргәнһегездер инде мөгаен, күргәнһегездер. Шуннан соң нидән Москвадан килеп икерәт алдылар. Кагастап булды Уфага барганным. Москвадан шу Майтахан лентаны язып алдылар. Анда минем хәттәп көйдән шу көй бар Москвада ята. Анда. Шулай итеп көйләрде хәзер арыкка yetkirdim. Менә хәзер тапылдыгы инде һезгә мин көйләрде тәңләгы ишеттереп бирәмен. Әлбәттә көйдә өйрәнү анһат түгел. Эшкәртү анһат түгел. Бер көйдән тарихын язу өчен 2-3 тапкыр язарга кирәк. Бер тапкыр ишетү менән курайга да дөрес уйлап булмай. Кайтанан ишетеп, кайтанан тыңлап икенче яхшы карашлардан шуны әйтә. Анан һәм карттар, олуг курайчылар безгә шулай өйрәттеләр. Мана мин курай уйнайкым, я улым уйнап карал бер көй уйнахам. Ана агайга бир әле, аны ничек уйнар икән. Мана шулай итеп уйнайлар аны. Тибезгә өйрәттеләр. Шулай итеп көйләрнең барыһында үземсе халык арасынан бер иттереп алдым дип уйлайм инде. Вот, шулай итеп инде хәзер көйләр арык кына йыелып китте инде кустылар. İkincisi bana kustular. Şunday makal yürüyor halk arasında. Kurayı yoktun, önü yok, önü yoktun, köyü yok. Demek kuray tarta bilmegez tavuşu yok. Yırla bilmegez önünde yok. Demeğin hele. Şulay bulgaz Kuraysı bulup da hin yırlay bilmehen. Yaki kuraysı bulup da hin beyi bilmehen. Balını halk hini üdhenmey. Kuraysı bir gele deyiş. Yırlay bilirge deyişle. Hem yırlay bilmehen kuraydı oynap da sında da. Bana benim bizim kurayını hem min yırlap duram. 1995 yılda Basayda ısıraşı buldu. Avuldaşlardan ısıraşığı buldu. Şunda Kerim Ağay da geldi. Onun vafat bulurundan Allah bir yıl alda bitindi. Evvel şu vakitte asma bilen nıkkına avru yine. Şu vakitte Aryak'ta halk yayılgan Kuray oynanı. Sahne neyden durup. Kurayda oynap geberdi. Ak yavrun sal bürküttü oynanı bir evvel. Şu vakitte halk tıra, dedişip tınlap tıra. Şunda halk arasından Qarali. Ya öfke pürküt düşüp kilemini degen tavuşlar buldu. Şunda onun oynavı halkka büyük dur tesir yahanı. Ulanın vasiyatla bulgandır, hoşlaşıla bulgandır belki. Hayır. Öten halk avluğa kile almanı bekindeydi.
Курай башкорт халкының асышы. Халкыбыз Уралда үткән нәгыҙ үләнгә йән өрөп, үҙенең иң изге, иң саф тойғоларын бүлешерҙәй серҙәшен, моңдашын тапҡан. Курай моңонда халкыбыҙҙың тарихы, фәлсәфәһе, рухи булмышы. Башҡорт өсөн Урал һәм ватан төшөнсәләре айырылғыһыҙ. Уралды Урал иткән Курай, ә Курайҙы Курай иткән Курайсылар. Курай йылъяҙмаһына мәңге юйылмаҫ юлдар яҙған Кәрим Курайсы үҙе халҡыбыҙҙың күңелендә мәңге йәшәйәсәк.